Sacerita ada anak mapurenan len wangsa. Loh Sari anak loh jemet disubane ya menek bajang tuturina teken ramane apa ngeyo dadi anak loh luwe. Loh dingah injamuin bapo ne jani iluk sugo madan bajang anak tu sing cukup simpang jenang gegek dogen dari nahlo irago apang bisa magai pet in bin mani ilo ado anak ngugu apang singin ilo tergantung dogen tekin kuranang pelajin ragone apang ilo jemat magai itu pang bisa lo mandiri di subane lo yen mekuranan gitu lo. Iloh Sari anak mulo lekad lan gede di desa yo bisa ngabo ibo. Teh demen saja natine ninggalin anak metekap megai distarik muah di tegale mekito iraga ngubu sampi aukud kene teh liun padange tang inganan yo iraga ngelah raramo pangsing yo terus makangan ngelah panak lu mekito saja nemutin kengken yo carane. Kien oli bijo kaden tekane singka kenah bano saget ido anake agung rauh titu di palponok ne ido maro sajaan rauh oling ngoboros kairing ban parekan ido. Teng kejut ido nyingakin uno kejegegan doh sarine laut ido ngandike. Lo keni nah lo gelah cutatnya sing bisi mo kulip gue nekal mabawsa ngajak ilo cutat gelah deman ngajak ilo lo yen dadi idih gelah ilo laka raja gelah kepuri kal angon gelah rabi pang ada ane ngiring perewekan gelah editu kengken lo. Ratu Duagung Putra yening wantah pangkat boyo je titiang lintan ngiringin cokori dewa titiang niki pianak pertani kelam de Ratu Duagung yening titiang ngiring mau danetan rarabnyin kawibawan puri duwe ratu ampurayang titiang rarah sane pepadan ratu. Sepengerau ide anak Agung Putra keponok Neluh Sari ngorte lantas nekad dipuri kopireng oleh ibun ide. Peh ien benah ke kadi ortane pianak gelahe cening bagus kemo keponok Neluh Sari ngelemesin wong tani kelan sudro dijo lokatin gelahe cening bagus main jo malu cening palkin ibu. Inyeh kitiang ibu napi minap wenten ketel wacano ibu. Ning ibu mireng orti ning kone cening sesai kemo keponok Neluh Sari dini subuh morto dipanyak-panyaki parodaya pepati ado ane kisi-kisi ibu subuh mirang tu cening yen tuah dadi tunas ibu de pesan yen cening masomahan utawi ngangon rabi yo Neluh Sari kitu nyen cening napi mawinan asa punike cening adane dini dipuri dadi oko ane sinjadon len bakal bin manipuan kelmada geratu dini raran yen dadi kewibawan purine kitu nyening. Aingih ibu niko wantah becik pisan sakimaon ampurayang titiang purun titiang matur ring angan ibu inik Iluh Sari punike ipun jakmo sane jemot bakti tetien raramo
Megai ipun sekadi jakmo sanetiosan. Patah sekadi sire je wenten ring puri sapuniki. Titiang manahang ide sang yang widiwasa nenten je makarya wenten jatmo nista jatmo utama. Kenten ibu. Di suwane ide anak Agung Putra akeh mabaosan. Ring ibun idane ide anak Agung Putri janten sampun uning nenten dados tamakan okan idane. Pacang ambil rabi niluh sari punika ngeraris ide mabaosan mangkin. Ring pepatih idone sane mewasta Ipatih Agung. Paman Patih Agung, pakin jugelah paman, ado anima buat ane pacang bau sang gelah. Titiang Agung, mina buentan sane mabuat kepicoring titiang siago pacang naturang ayah ratu. Paman Patih Agung, jani pangidi gelah, okan gelahi, pacang, ngambil rabi, madani lusari, kengken juben paman ngerincikang, apang yin lusari tu sing demen ngoyong dini, kitu yin paman, pisunang yo, jelek-jelekang yo, apang sud gen yo ngoyong dini, cutat gelah tu sing setuju paman. Ratu Duagong istri, di kawanta kegaintangan pisan di Ratu Duagong. Sampunang idos menil, titiang ni pacang buputang ni Ratu Duagong. Cutat Duagong putra, nintan jauh bisa merabian sarang luksari Duagong. Cening okan Aji Agung Putra cening Aji Subomiragi uli ibun idewone kone idewo sing nyidang palas keken yom iluh sari kitu nyen cening ien sajan buko kitu Aji boyo jo sing setuju sakiwalo kene cening ien cening mumu lakar ngalap kirabi ngajak yo iluh sari cutet iening sing prami ketunyan cening sing dadi cening nongos dini dipuri di gedongan gitu cening mapan iening cening ngajak yo iluh sari pana wong tani kelen raram yen kewibawan purine ketunyan cening ngelaut yen cening ditu ngoyong di jempeng pedangin purine apang sing ngelak atin ajine teken ada para ratu semeton mekejang sane rauh kitu nyen cening Aji sareng biang ampurayang titiang napi jasanek kapice titiang minap meneng ring jempang asa punika titiang pacang ngiring santukan cutat titiang sampun tresno tering keluh sari kenten Aji sareng biang ampurayang titiang. nah cening yen mulo kitu idap ceningnya Aji setuju dogen cening Nunas lugra titiang Ratu Duagong, taler ide Ratu Duagong istri, titiang panak wong tani kelen, titiang muasta lusari, purun titiang tangkil meriki, kepuri, mewastu, arab, kewibawan purine. Titiang nunas ampuru ping banget ratu. Dukirien sampun titiang ngatur ring okan ide Anagung Putra, titiang nenten yang ngiringan. Sakemawon ido kedah manah ido mangdo titiang ngiring ido meriki kepuri mangdo dados penyeruan ido asa punika Ratu Duagong. Patih Agung subuh dengang pelihatane pacang ngerincik tandayo payo jele apa ngeluk sari sing ngoyong dipuri. Paman Patih Agung, paman jani bang gelah tugas, kengken jo carane, mantul gelah itu pangjag megedi oleh dini paman,
Sekiwalo jelek asane yang gelah nundung paman. Kenang paman jadi tu apang sing temen yang ngoyong dini paman. I Patih Agung terus-terusan ngai pisuno apange Ido anak Agung putra beranti gedap teken rabene anima muaste Sari. Patih Agung udah dua ngerinci Kang Winayo tu makado Luh Sari sakit sirahne ngerasa kepisunang dini kelawan ditu ingat ya duga senu pidan hidup di desa jauh lebih dukungan rasane padang teken yang ngoyong di purian setate sebilang dino sungman sirap ingat ya teken umah dari desa tenang saja nih. Sedek dino anu Luh Sari mekito masih kayoh ditu di tetamanan di tongos para istri-istri Mesiram di taman kerajaan. Jani dini ya dewek lakar manyus kebus sirah hekuaro yoman sirap. Hai Luh Sari, dadi ngai kemut jelapat-jelapat bani ditulak karmanyus ditongos penyiraman anak Agung istri. Ngi jelam mo petani kelang oyong dan ditu neh sanjani oyong nyai jani rasang pangkel nyai. Nanti kene nasib tiang ratu dan dia nalacur. Aduh, tiang lakar mulih jadi ratu dan bersidoan tuh di tiang Riki. Nawit dino entu Luh Sari lantas mulih di jumah daramane nu demenang yo ngoyong jumahne yo ditunggu sampi nulungin daramane. Loh, lungan subuh iluh ngoyong jumah loh. Padang teken iluh ngoyong ditudipuri setato loh man sakit. Kaden subuh bapo ngorahang ipidan teken iluh. Apang dadi anak loh tangguh. Do nyen irago nganelang somah dogen kitu nyen loh. Kacerita jani Ido anak Ti Agung sungkan rat. Ida dua Agung istri nangis sebet kayu nidane raris titu lantas Luh Sari kan dikayen apang kepuri mangde kecingak oleh Ida anak Agung lingsir mangde gelis Ido kena. Ampura titiang ratu anak Agung istri. Wawu titiang presiden tang kilering galah sapuniki santukan titiang drikering pakubon titiang ubu sampi ratu demugi gelis kenak Ido ratu anak Agung lingsir